Maya payabak po kay katamungan. Yabet alaking kakatak panalangin kaniting misa, din kapasalamatan niyang pangdi. Mr. and Mrs. Danilo Alalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family. Engineer and Mrs. Harvey Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family. Roger Sewa and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Mr. and Mrs. Eli and Early Magtoto and family. Javier G. Carreon and family. Gio Emmanuel M. Hangeles. Marwan and family. Chito Carreon and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Nelma Yalung and family. Liangco Macapagal family. Danilo Josefina Sarmiento and family. Graciela Cortez Mortel. Makanyan mo naman iyabet alaking panalangin tamo ding special intentions di Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Josefina Sarmiento and family, Nicasio Luzong and family, Catherine Bigoria Sadsad, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Eufrosina Yumul and family, Jade Riley Lopena. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapalda ng Di Winston Nation, Dr. Agnes Salvador, Angelita Cochon, Mary Blaze Sampang, Architect Ed Narciso, Pedro Trinidad Jr., Josefine Guanlao, Edwin Cotales, Efren De Leon, Bibi Pantig, Zaina Loren Matito, Mariluli, Renato Punsalan, Ernesto De Leon, Rico Sabado, Seth Malig, Danilo Batak, Maria Carmela Reyes. Yabet alaking kakatang panalangin, ding donors parking bulaning Julio. Ella Gomez, Pasing Samya, Eloisa Peñaranda, Jing Canlas, Winnie Josephson, Himig sa Nicolas. Para ka rin kapatid tamong mayango na be, manalangin tamo naman para kingalanggang kapay na Wandi, Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel and Feolalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patri Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carrion, Pedro Liangco, Limpna Bernardo and Leonardo Macapagal, Marvin Zablan, Leonor Yalung, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Bernardino Balbag, Junior and Rosita Balbag, Jesus Galang and Gilbert Galang, Eugene Arau, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emiliardo Yalong, Ricardo Sr. and Eufrosina Lising, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Ernesto Tuazon, Maria Consolacion Flores, Macario Flores, kambeda ring sablang kaladwaking purgatorio.
King lagyo ng impam po ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ang grasya ng ginutang Yeso Kristo, ang lugod ng Diyos, at ang pamakyagom ng banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kaya kaan timurin. Sisyantala rin kay kanang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iyagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, aminan ko Kin Diyos ang pamakalulu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, pumpamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita yung panagapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko kin Diyos, aginuta mo. Ing Diyos na mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy pa, bustan mong ingsala ning kekang katutuan, ang tabayanan na kami papunta king kayarian mo, busal ning yatong mitmo karing sala adimot king katutuan. Kristiyano yung lagyumi at ing ebanghelyo yung ikakaligayami, mananunasan ng ing lugod mo, gawa na kami agpangking pake ning pamanaos mo kay kami. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't
king libro ning propeta Isayas. Ing ginunga na, ing amano ko, may ngari aking hielo at uran, ang mababaldog iba't banwa, ban ing yato diligane. E magbalik hanggang ing silbag na apat na buwan, at apal to ing bining tatanam at kakanan. Makanyan ing malyari king amano kong sasabyan, e magbalik ka kung alang daralan, o tinupad king pagnasan kong kayang daptan. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Diyos. ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Ing yato kaya kayang daralawan, at pauranan layon pataban, ban mamungang dakal. Iba't banwa itugtog na ban ing gabon, paltoyang miyayaliwang pupol. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Makanyan mungang sidya, para numan muing gabon a mesarol, layon palambutan at ayusan, ban tumubong tanaman at mamungang dakal. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Marakal ing pupula pagkalob mo, at nuka rin kuman munta, ding tao king kabiyayan, maglabis-labis la. Ding pipagpastulan, mitmula karingkawan, mitmulang tula, ding bundok-bundukan. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Wa, ding mangat ba at dakalat, ding mga taba at dakalatupa, gagalala, at ing marangle dakalatrigo papaltona, papalakpak ing sabla-sabla, at daralit lapang matula. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, isipan ko king ing daralanan tang kasakitan, king kasalukuyan na panahon, tamo apakilimpi king ligayang makapanaya, mihayag kaya katamo. Masipit na ng panenayan ning meto lelangan, ing pamipakilala ning Diyos karing anak na. Na sariling kaburian, ning meto lelangan, ing mabiguya, nune kaburiana ning Diyos. Dapot, dininaning kapanayan. Uling ing meto lelangan, mitimaway aking pangayalipa na king kasiran, at mirakayanan niya king katimawan at kaligayan ding anak ning Diyos. Masalang balaw tamo, king ang gangening kasalukuyan, sasaing singyaing meto lelangan, king sakit akawangis ning meto nga babaeng miraramdam. Dapot, emo bukod ing meto lelangan, itamungan mirinan king espiritu. Antimong mumunang dili karing kalam ning Diyos. Sasainsing tamo naman kabang panayan tamo, king ing Diyos ibilang nakatang anak na. Ing pangayat bus ding kekatang katawan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Talakat tamo. Ding amano mo o Ginoong Espiritu lat biye, at iluke ka ring amano ning biye alanganga.
ing ginumanatili kay kayo, at kaya kan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King Aldoita, tinipaya king bale, Jesus at bintayo, at migluklukan lele ning dagat. Pilupungan dering dakalatao, inya sinakeya king metong abangka at karinya linukluk. Pakatalakad laring tao king pampang, tiro na lang dakalabage, king kapamilatan da ring talinghaga ngano. Ating metong nga ortelanong linwal bang salbagbini, king pamanyal bagna, ating bining digpa king lele dalan, dinatang laring ayup at tiktok daiti. Atin namang bining digpa, king mabatu anong nu may pismo ing gabun, sinibot agad, dapot inyang mebilad king pali ning aldo, melanat buling malalam ayamut. Atin namang biningdig pa king dikut amasuksok, melabong ing dikut at mesawol ing bini. Dapot ing biningdig pa king gabo na mataba, tinubo at memunga. Ingaliwa tsa dinalan, ingaliwa tsa na mapulo, ingaliwa tsa 30 binutil. Itang ating makiramdam iya nga ng Yesus. Pakiramdaman yung ngeni ing kabaldugan ning talinghaga, tungkol king sinalbag bini. Detang makiramdam king amano, tungkol king kayarianing Diyos, dapot era pa kiintindihan, kalupadalaring bining digpa king lele dalan. Panyatang ning marok, sa sagmitan na itang miyasik karing pusura, ing bining digpa, king mabatu, kalupadalaretang makiramdam, king amano, at matularang tatanggapan agad iti, dapot magiyamot, karing pusura, inya maglambat, neng daratang ing kaligaligan o ing pangalupig, paulinan ning amano, agad lang dirimla. Ing biningdig pa king dikut amasuksok, lalarawan dalaretang makiramdam king amano. Dapot meging balisa la tungkol karing bage makainggil ketiking yato. At maging malugod la king pibandyan, ang gaking alanang paglugalan karing pusura ing amano. Inya ela mikabunga. Ing biningdig pa king gabun amataba, ilapin detang makiramdam king amano at makatalastas kaniti. Pasi pamungala, atin tsa dinalan, atin tsa na mapulo, at atin tsa 30. Iting mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Paminsan-minsan ning kakatang sasabyan, makatugma kaya kakatang gagawan. Nang kay mga kuta mo, tayo agawan. Masanting iya, yung kakatamong amano, dapot tutugma kaya kakatamong kimut. As ng kalagwang akin hindi, karengaliwang tao. Dapot kamatutwanan, amano talo, dapat talo, itamungan. Bisa na makatadwa, meglaram talo. Neng maglaram ko, balo mo. Ing sasabihan mo, aliwaya, ketang bilyari,
o ketang katutuan. O nang minsan, lilisyan tamo, mimiwas tamo, lilingad tamo, anyapin pabulaklak. Sa salikot tayong katutuan kareng miyaya liwang mga santing kayamano. Denga liwa sasabihin ng mamolala kanita. Maliliyari tayo katamo. Yung kaya katamong amano, nang minsan ay magtugma, kaya katamong kimot. Kabaligtaran, yung amano na ningapong Ginoo, ustong sinabi ni, maliyari. May kaayop, may katanaman, let there be light, may kasala. May kipagkasunduya, ako yung kaya kayong Diyos, ikayong kaya kanakong balayan. Kaluguran na kayo. Gustong sinabi ni nga pong Ginoo ito, tututuanan na. Ingamano na ng Ginoo, mapaglikhaya, creative. Ing kayang amano, yan naman yung kayang dapat. Alang pamialiwa. Alang pamialiwa. At iting amano nga iti, kareng ebangelista, papakit dang ing ginutamong Yesu Kristo, ing talapagsalita, at yung amano na ni nga pong Ginoo. Neng magsalita yung ginutamong Yesu Kristo, maupayaya. Neng minutos siyang batingan mo ko Satanas. Mako kaking arapan ko Pedro. Ing pamisip mo, pamisip yang marok. Batingan may nga nakayan. Mayuloy. Mayuloy. Gustong sinabi na ng Ginoo, makiramdam la reng tao, uling mit mo yang upaya. Kaya mo mit mong upaya no ne, gustong sinabi ne, gustong menabi ya, gustong meg-command ya, gustong minutos ya, maliliyari. At itang makaramdam, ating maliliyari kayo. Sulong, makona ka. May patawaran la rin kasalanan mo nga na kang Maria Magdalena, na kami kakasalang pasibayo. O iting metong aspeto na ning amanon na ning Ginoo. Maupayay, malilyari, anyapin effective. Pero atin niyang amano yung apong Ginoo, yung ginutamong Yesu Kristo, pwede tayang lawen kitang haus pakibat. Call, response. Makaniti tayang pwedeng intindihan, ining talinghaga, tungkol king metong ortelano. O kaya, amanwana ning ebanghelyo, tungkol king talinghaga ning sinal bagbini. Gagamitan ni ning larawan ng ginutamong Yesu Kristo, karing makiramdam lelepang pang, gagamitan ni ing pamanyal bagbini. Tantiya mong aus, ing bini yapin ing amano na ning Ginoo, mi palagya anting kayausan o anting invitasyon kaya katamo. Maging ating niyang resulta, ining imbatasyon, ining aus, depende ketang pakibat na ning mekaramdam. So sasabihan na, makanini ing pamanaral king maya pabadita, balawo mo, ing ginutamong Yesu Kristo, may nga maano ya. Karenge gana-gana. Mas kinano yung klaseng gabon, sinalbagyo. At miyayaliwala reng pakibat, dareng may karamdam. Makanini tayang lawen,
ining talinghaga ning manliligo, ning hortelano. Lawin niya po, talinghaga ning hortelano o menyal bagbini. Makanyanyang manyal bagbini. Makanyanyang mga mano, ingapong gino. Makaya dress siya, karenge gana-gana. Matwa, anak, lalaki, babae, healthy, masakit. Gana-gana. Nung lamentala rin ng apat na pakibat, pwede tamong kutang, nano tamong klasing gabun. O kaya, dening apat na rin, at sulangan kaya katam, nang minsan makanyantang makibat. So lamentala, ing summary na ning talinghaga. Manyal bagbini. Mga mano. Nano yung lamanan ni nga mano? Ing kayarian ni nga pong gino. Nano yung klaseng kayarian? Kayarian yan yung ustisya, kapayapan, lugod, pamisasan metong, ding hanggang masanting anasa ni nga pong gino. Ing kayarian ng Diyos, kayarian nung nukarin, manimunay ingapong gino king bietamo. Itang mumunang araw, papunta ka rin. May palagya karetang taong, bala mo dalan la. Digpayo, king medyo dalan-dalanan. Dimdamde, pero adi ayin tinjan. Linob yaking wanan, pero dinwal yaking kailing balugbog. Paulinan nito, ating may nakit, ating yang dimdam, o kaya simsam ne, ning mas kaaya-ayang biye. Simsam ne, ning demonyo. May walaya. Itang kakadwa, tinggap ne, mabato. Masanting yung pakiramdaman. Pero, kay ba't ni Parominggo, uling ay may giyamot. Kay ba't ni Pabanwo, uling ay may giyamot. Kay ba't na ning ana mapulong banwa, uling ay may giyamot. Matay yung tanaman. Kasi mababaw mo yung pitam na nanay. Kaya kinut-kut kayong puso na ning tao. Kaya kinut-kut. Nang minsan, itamong burita mong damdaman, iyamong kekatamong gawan. Po, itamong yamong burita mong pakintin dyan, itang masanting para kekatamo. Itang katlo, dimdamdeng masalese, ganado lo, o neng atin niyang kayagnan. Kayagnan. Dikot. Atin niyang kayagnan kaligaligan. O kaya atin niyang kayagnan business. Magpakakwalta ko pa, tsaka ne, ingamano na ni nga pong ginong. Milakoya naman. Mawalaya. Nang minsan makanyang tamo mo naman. Seasonal. Nang minsan ganado tamo na yung Maleldo, ganado tamo na yung Pasko, kaya rin na nito, back to normal. Kasi mas satisfying yung tatanggap kang compensation. Maamungay yung kang business, halimbawa. O kaya busy ka at masanting itang pangabalanan mo. Alang marok yung pangabalanan mo. O na yung mililele yung honesty minsan. O kaya mililele yung amano na ning kasuywan karingaliwa.
o kaya ing elemento na ning sakripisyo, neng kay mababawas siya. Uli na ning abala ka. Neng minsan makanyan tamo mo naman. Atin taong makanyan. Et halausgan. Makanita yung pakibat da. At atin naman, o ini po yung masanting balita, ang giyampang ingamano na ningapong Ginoo, ang giyampang neng minsan tutubuing bini, neng minsan malalanat yat dirim lang bini, ing masanting ay amano at maya pabalita, ing amano na ningapong Ginoo, nagtagumpay, mamungay, tamungan, matabang gabon. Halita mo nga. Dapat pwede tayang pataban ing kay katamong gabon, king grasya na ning apong Ginoo, at king kay katamong sariling desisyon. Apataban tayo, seryosuan tayo, ing daramdaman tamong amano na ning apong Ginoo. Ing pakirasan tamo kayong pakibat tamo, neng dimdam tayo nga mano na ning Ginoo. King ingamano na ning Ginoo sana, yan naman ning ingamano tamo. At pag malyari ito, mamunga tamong tsa libo, embo tsa dinalan. So, panalangin tao pong kaniting misa, king neng magsalita nga pong Ginoo, neng daramdaman tayong masanting ayamano na ning apong Ginoo, maging pasensyoso tamo po sana kayong sarili tamo. Dinantayang panahon, ingkay katang sariling pakiintindyane, namnamane, gigutane, langutane, ingamano na ning apong Ginoo, nung nanong sasabyanan iti king bieta mo. Ustong gagawan tamo ita, rerespetuan tayo kasi po ingamano na nga pong Ginoo, man binyene, agad-agad atin yung resulta kay katamo. Ang giyanging nga pong Ginoo, ang giyanging sinalbagamano, ang gangini sa salbagning amano na, sa salbagning binina, ang gaking sana datangin tang panahon, anyapin si simba tamo, nyapin magmisa tamo, pan kanita mamungay ang kaligtasan king bieta mo, ing amanon na ning Ginoo. Neng minsan, lumabas siya yung amanon na ning apong Ginoo, tayo aintindihan. Neng minsan, damdaman tayang masanting, pero magyamot. Neng minsan damdaman tayo man, daragol yo, pero atin niyang kayagnan, masasawol yo, ketang kayagnana. Itang kayagnana kailangan marok. Noon pwede yang masanting mo naman. Nang minsan naman, matouch tamo kayong amano na nangapong Ginoo. At mika-impact ya kaya kanang. Panenayan tao po ito. Bahan kanito, mamungay ang labis-labis. Kaya katamo, king biya tamo, ing kayarian na ng Diyos. Gustong magsumikap tamo. Gimbulan tayo. Ing kaya katanggabon, tabaya, ing bini ng apong Ginoo. Isalbag tayo naman po, ing amano na ng apong Ginoo. Bahan kanito, itayong metong atanda, ning mamungayo, ing kayang amano, king katamong lipunan at king Santa Iglesia. Talakad tamong ini at ipasyag tayong kakatang kasalpantayanan. Itamongan sa salpantaya ko, king Diyos, ipang lubos may paya. At kaya kayo kapatad, manubot yato, at kang Yeso Kristo, anak ng buktong maginuta mo, pingagliking upaya ng Banal Espiritu, may bait kang nuwa na Mariang Virhen, linasalam ng upayang Poncio Pilato,
Mi pa ko king cruz, mete at mikut-kut. Tinipaya ka ring mete. King katungaldo, sinubliang mebye. Pepaitas sa banwa, makalukluk. Wananing Diyos, ipang lubos mayupaya. Iba't Ba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kung karing mabe ang pon menga mate, Sasalpantaya ko, king banal na espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ring banal, king pangapatawad ring kasalanan, king pangasubida miring mete, at king biye langangga. Amen. Pakamalan kong kapatad, mabibiye busal ding dakalayamanong miyalok anting wad akaswelo, kaya katamo. Manalangin taking Diyos, ban patabano rin kaya katang kaladwa, king kayang grasya, ban paranuman no king mabiyadanum, at ban pagluwalo na katamo karing makayatong kasalang. Nga tamong manalangin, Ginoo pakiramdaman moing panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kakatang Papay Francisco at karing pakamalantang obispo, ing karelang turu sana mabaldog king mabatong gabon, nune king matabang asika na makirandam, ni bule-bule at misasane king biya karing karelang turu. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman moing panalangin mi. Para karing pamuntok ning kakatang bansa, kapilan bansa na elang magari king marok kasasagmit king amano ning Diyos, amiyasik karing puso ring anak ning Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman moing panalangin mi. Para karing kakatang pari at karing kakatang katikista, sumulong lasa kapilan man, lipat ding kasakitan at sagabalban, isalbaging amano ning Diyos karing sablang tao, may pagkatiwala king karelang pamaningat, alang-alang king kayarianing Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman moing panalangin mi. Para kay katangang makatipon keti, balang Domingo, ibiyebiyeta sana king amano ning Diyos, emo kilob ning metong nga oras ning kakatang misang Domingo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman moing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iulino sana king kayarianang maligaya ring kapatad tamong mayangon na biye. Ipagkalam na saning kapag nasanda ring pamisa. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman moing panalangin mi. Oy paming atsubanwa, ingamano mo lubos mayupaya, mamungasanang kayapan ke kami, at kapahamakan, ipakit mo nung makananuming agamit masalese ing kekeng kalayan, ban atalakad miya ing kayarian mo ketiking sulip, at makapakirake na keman king katimawan at tula karin banwa. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Talakad ka. Manalangin kay kapatad, baning kay kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan ay sana ning karinggamat mo. King kapurit kaligayan ning kayang lagyo. King kakatayan ka sa plala, ting mabilog ng banal na kapulungan. Ginutanggapan mo lareting ayin, ning kay kang balayan, manano na sanang iting Eukaristiya, sa upana kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo, ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kaya kan timurin. yat nayo ring puso yo, Makayat na nalaking gino. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, ing sabla-sablang bage, malati at maragul, itingan dapat mo. Ing pamanaliwaning panahon kaleldo at kauran, pamintuan na ing batas mo. Ing tao may gawaya king kekang wangis, at mi pagkatiwalan king lelangan, kambening sablamong kapagmulalan. Yaing maging talasuyo mo, mag-ari king sikluban king lagyo mo, at pupurian ing kekang ligaya king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Purian da ka ginu, kambering sablang anghel, king karelang daralit ning tula, at ngaming kakanta. Tunekapin banal o iba, ikaing panibataning sablang kabanalan, pulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapet pasalamat sa keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis kan kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya,
ing daya ning bayo at talanganggang tipan, ami ibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Dapta nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag na yung misteryo ni kasalpantayanan. Inyangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon mi kaya kay ting tinapin ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at i Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mo na naman ding kapatan ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kayabi ng Mariaing Birhenen duning Diyos, kayabi ng San Jose kayang esposo, kayabi ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Datang
Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ting kayo payan at ingligaya manggaman kingalanganga. O Ginoong Yeso Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emos sa babalik din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kay iglesia, at pamayapan mo yung bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabi sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipagit tamo ngayon yung mikakami atong tamo king kapayapan mo. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo ako matampang tanggap kaya ka, dapat iagkasme ang amano mo at kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagay, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat paulin ng ngening penandi tera katanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ng sarili ko keka. Emo pa tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Ginoo kapamilatan ning pamakirake mi king misteryo na niting Eucharistia. Bustan mong ing magligtas mong lugod, lumabong karing puso mi. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang Ginoo mi. Amen. Panalangin king Birhening Lourdes, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, hinduning pakalulo, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatulang karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulo. Inyang pepakit kaking groto karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Hinyala lapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing sawop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ako king kekang ligaya. Amen. Ipamiyat yung kabalo mi samba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, ipamintuan ng lub mo kaya tisulipan ti banwa. Inka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ang po ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Ang tining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangam kaya paisaw king tuksunik, habos mo kami king sablang maro. Bapo Mariamit mo king grasya, ang ginong Diyos at sukeka. Doon ka karing sablang babayat mo niya panamaning bunga ni Ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banalay espiritu. Antimoing sa diara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanganga. Ingino manatili kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ibating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ni umekoking kapayapan. Salamat king Diyos.